Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi fi kulli muddah. Aqulu da'iyan wa mutadharrian ilaihi subhanahu wa ta'ala, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wabti'adah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala at-tazwiju barakah wal waladu rahmah fa akrimu awladakum fa inna karamatal awladi ibadah. Amma ba'da. Hadratil masyayikh, para alim, para ulama, para kiai sedaya sebutan kaula mulja aki si mulja Kiai Abdul Wahid, juga si mulja Lora Abdul Majid Nur Hasan, si mulja Kiai Alimuddin, semulja Ustadz Edi, saja para kiai sukan sekitar Arabu, Kiai Fakih Sirwan iki sarang kiai-kiai selain sebutan kaula sangat amulja aki, tokoh masyarakat langkong-langkong, Bapak Kepala Desa Pengereman Bapak Ahmad, sareng sedaya jajaran posko kampung selain sebutan kaula mulja aki, ajunan Bapak hadirin muslimin, ibu hadirat muslimat, lebelah datang ke pamili unjangan mencermuka kaula ben ajunan tetap berdeneng dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Udik dalam keadaan Islam iman semoga tak cabutnya besar Allah muntak telaan di bagian yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sehingga perkumpulan malam makin kintoh tetitan keangku terosah apol kompola kaula ajunan ku laku iswar kena Allah. Amin Allahumma amin. Sebetul kaula amulja aki sahibil hajah teretan simulja Bapak Sunaimah sareng Bu Sunaimah sekeluarga kintoh satu kaligus sareng anak dua seislameten malam semakin Muhammad Abdul Rashid sareng Dian Silviani iki mantermu ke sareng Allah itu tiakia juduan pasti dunia ben akhirat, barokah umurah, barokah ilmunah, barokah rizkina, mantermu ke sareng Allah iparing narazekeh nak poto salihin salihat. Amin Allahumma amin. Sebutan kaula mulja aki, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Tepangki dalam acara sesangat mulja ingki kento acara pernikahan seisen kalaben pan sepanapan kegiatan ibadah pernikahan kinto inyamai taklibul hukmi beda si ada bagi dua takribul qabail. Taklibul hukmi pernikahan kinto abolik hukum secara total dari coba ke bagus, dari haram ke halal, dari ilarang ke perintah, dari maksiat ngale ke ibadah. Gitu pernikahan si asal ilarang pasti diipakon di Allah.
Seasal coba pas jadi bagus, seasal maksiat pas jadi ibadah. Para tretan sami mulja sebutan kaulah amul jaki terhormati. Lihat catasan. Allahumma sholli ala Muhammad. Pas boleh pernikahan kita inyamai takribul qabail, masmak hubungan boleh sela jauh 5 popoh 6 popoh mun i pengereman kan laga topuan belit pak teki hilang pun tadi bencana mula 6 popoh 5 popoh tanya ki apa nak kaki tak ada tak ingin urus 5 popoh anak tadi jauh kan tak lebet pernikahan pas anika le sebab pernikahan pas semak boleh cerita persis benteritan boleh pana boleh kilo boleh mak kita ning boleh tak teman kenal neng Banyuwangi ben pengereman lebet pernikahan persis benteritan makanya pernikahan itu al nikahu barokah wal waladu rahmah pernikahan itu barokah amin Allahumma barokah sehingga kalau barokah banyak jaminan dari Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Iyakunu fuqara'a yughnihimullah. Jaminan dari Allah. Dari barokah pernikahan. Iyakunu fuqara'a yughnihimullah. Dapun Allah. Lamun beun kapi miskin. Orang laki miskin pas akabin aneka yughnihimullah. Ipasoki ya Allah. Subhanallah. Ini jaminan Allah. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Demun Allah iyakunu lamun beda di bingapi fuqara'a area miskin yughnihimullah area fakir benih kalau miskin area fakir yughnihimullah ipasoki ya Allah yughnihim masokihum hindak api Allahu basir Allah ipasoki ya Allah makan mula di pak tuan abi ini jangan pikiran kadang orang sabi ini kita hakku pak pelantak nemu laku abi ini ta'an lagi ke pelantak nemu laki laku abi ini laku sendiri pak kule berajunan sebentoreke nurutin bersampean si abi ini kapi pada kobeter apa sih kebayi belencen gini apa sih kebayi pakaian anak subhanallah tinggal abi ini pernah jalan ya Allah lancar alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad nah kan jengkir pikiran ke masalah rezeki jaminan Allah kula ben ajunan ala kokeng tai santai nih pak ini wajib kula ben sampai akasap cuman santai nih kan jangan sampai aja lagi bojong jangan sampai aja lagi perintah wajib dari Allah tai santai ala kok saja Allah senentuaki make tai santai mulakar ipa jeguk Nabi Allah jegukan rezeki apa make teluk celeng telkok talangkong menut tengah mulakar sekoni ikut sekoni pak tapi bagi makan pas lagi ke Gusti Allah saya penting lala kau muntah alako salah tretan hanya man gue bersampean makom iktisab alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad thank you Muhammad Abdul Rashid montro senengah tore tende debuna Rasulullah tende Rasulullah deremah teritaan debuna Rasulullah baiti jannati tang romaria pada ben suarga ini debuna Rasulullah tang Roma pada ben suarga subhanallah padahal Muhammad nyaman kita rupah krokorokan kayak gimana ya ya man ya tujuannya ngacimat Allahumma sholli ala Muhammad Rasulullah madhabu baiti jannati ula khusus nega Murok Ahmad beliau sampean ngampung tadi lagi baiti jannati tang romare pada ben swarga subhanallah padahal terima Rasulullah ini pak lamun beda orang saya pernah ada pak ke Madinah ke haji telah periksa ini terima Rasulullah kita insya Allah paling ukuran 4-6 meter pak meter 6 meter paling kesalip pak 6 meter belum meter semakin osok ring keteloh dek beda Rasulullah ngata Sayyidina Abu Bakar murtemur Sayyidina Umar jadi paling rajin Rasulullah itu 6 belu
Tapi apa Rasulullah mi ada mubaiti jannati tang Roma pada bersuarga. Padahal dalam Rasulullah kita malaran singokosa apa itu dan ini sini tak tanah. Kenapa sih tanah? Kan seminggu tak ngokos, kan sebulan tak ngokos. Kenapa minta tanah? Ini kenapa sih tanah ternyata? Kenapa sih Rasulullah pun hari bulan malam kormah sarang aing. Tapi apa Rasulullah mi ada mubaiti jannati tang Roma pada bersuarga. Pak, jawaban epon diri dalam Rasulullah itu nyumber taat Pak, sombra taat dalam Rasulullah itu. Alhamdulillah. Makanya kalau sampean leng pengerman lagi bini montro seneng montro pada baiti jannati tang Roma pada bersuarga. Pertama iroma itu kudu beda taat iki kudu beda taat. Selaki lebur ibadah, si bini lebur ibadah. Lebih laki bini pas lebur berjamaah. Tak je pokok masjid salat berjamaah compo. Laki bini. Masya Allah. Mari lebih ternyata pas lebur jaga malam. Tengah telok, kalau telok saling jaga. Mun selaki ngiding ada bini jaga. Mun si bini jaga ada selaki jaga. Ka ayo tahajud. Le ayo tahajud. Subhanallah, mari tahajud ki baca Al-Quran, tasbih, tahlil, tahmid, ki baca solawat, lahirlah baiti jannati tang Roma pada ben suarga. Sabora teritan, pakelar Roma nani kini Pak, Roma nak rongko, belanja melarat, king lah, Roma kita rami bantuan, selaki ahli ibadah, sebini ahli ibadah, pakelar Roma kok rongko, lahirlah ketenangan, kesenangan, kejemberan dari Roma kita. Amin. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Tapi tak langkong sepura ternyata. Napa anak ibu Pak? Allahumma sholli ala Muhammad. Para ternyata sami mulia pon. Tapi tak langkong sepura. Pakelar Romana tika telok Pak. Pakelar Romana unjurungon. Mobil mewah, PC gempang, PC-nya emas atau koronto. Sepora king iroma kan kita ada taat silake pada tak apa jeng sebini pada tak apa jeng sepora mun nemu tenang seneng jember king tertawa orang apa iki anak patritan king to lampun debun Allah seneng itu benih mata Pak seneng itu benih kopeng benih elong benih colo tapi seneng itu debun Allah benih kan manusia nih debun Allah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub gengai kalau berzikir Allah lebat salat lebat tahlil lebat tasbih tahmid lebat Al-Quran lebat sholawat tatma'innul qulub tenang apa banyak ateh amin Allahumma sholli ala Muhammad ereng walate kayak siapa artis Jakarta guys kak di Romana benih ratusan juta Pak Romana harga ratusan miliar PC Jepang miliaran mobil jek kaca-kaca emas napa boleh masuk PC jek kaca-kaca teretan tapi apa-apa abinya laki oleh 6 bulan belum bulan nih berantakan karena di Roma itu subung taat Pak. Tapi apa-apa pengeraman Romana kok rongkok Romana nih kini Masya Allah belanja malarat miki aku malam rami ben misem beda penapa karena di rumah itu lahirlah taat lahirlah kesenangan kejemberan ketenangan alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad sepora Pak orang kisoki mabuk kan di sana mabuk kak disebut kayak gaya Pak nyari ketenangan tak lu menemu nyari kesenangan tak lu nemu posang teritan makil ibu terdiri pada apa teritan mun tanpa taat tak bisa tenang nikah sampun sadamu Allah alhamdulillah makan mun nomor tong montro tenang aku lajunan si pertama kudu beda taat Mat Ahmad Abdul Rashid sareng bin kudu taat Allah sebut nomor setong lain sebut nomor 2 Wah, mula Allah disebut nomor setong lain dan norok bunte teretan. Mula akhirat disebut nomor setong dunia norok bun. Sampian sikalaku namen jagung, namen padi, namen kacang, namen kedeli, namen bebeng, rebe norok tom
Bu, tapi sapora mun sampean namun lalang, namun mutta, namun rebe, cek ngarep tombuna kacang. Iki bagi alhamdulillah. Nuaikan mersetong. Pas nomor 2 muntro tenang jember Roma kento muntro seneng aku leban ajunan antakuna zaujatuhu salihatan. Binina ureng bagus, masyaallah nih Pak. Mulan di bini rok toro ocak ring laki ni kan nyepak niki make peteng terak tak lagi bagi mulan di bini rok toro ocak amin Allahumma masyaallah makirat malah belanja mula bini rok toro ocak bini salihah seneng ring laki ni amin Allahumma tanten ring bini saya bini salihah katina apa mun ibri pese banyak agla ibri pese sekoni mesem tak ibri sekali panggeng cengengan cerita tadi bagi alhamdulillah ni kau orang bini so lihat masyaallah amin Allahumma tapi tak langkung cerita sepora beni karo sampian Pak maki kiai Pak maki pangasuh mula bini ceremi pelengan Pak intara ke masjid karo tak ada Pak tak nembut beten alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad tapi tak langkung mun cuma ceremi kabut nih Pak gempang sepenting tak salah tegi bagi serepot nih kering bini mun punya pun tak arasanan nih kawa nih abah coba kita tangke dia mau berperang tak ada buka dintu serepot Pak mau cuma ceremi kabel lah karena lakon neng bini nih Pak kur tak salah tengka kok iki boleh buat ajunan neng laki nampu banyak maaf nampu banyak nyapora nampu banyak ridho pun masalah neng bini banyak betah kur tak salah pager toh biasa oke mun salah pager Pak alengka pager nampu beli kapatok Pak thank you bagi Allahumma sholli ala Muhammad mun cuma ceremi ke babe TV ceremi biasa abek nampu banyaknya pora apa banyak maaf ni sebenarnya ring bini bagus sekatipan apa saus gendeng sekatipan apa saus hebat sekatipan apa saus mun tak oleh ridho nareng laki tak nemu jalan kakui selamat ring bini ni non thank you Allahumma sholli ala Muhammad terekan sami mulja sebutan kaulah amulja makan kula bonja ben ajunan pabanyaknya porah pabanyak ridho sebagai reng laki mi sepanikah terus terang kaulah ben ajunan ampun ipa nyaman bi reng bini ampun ipa seneng bi orang bi panapa kiai banyak laku nareng laki ikala orang bi ni panapat ulat saus salah sepura Pak atana ni juga sering laki Pak iki asa-asa juga sering laki ngancu anak juga sering laki nyari kaju juga sering laki mun pengereman tak ada yang laki salah kuan Pak reng bini tapi tak bagi atana reng laki nama reng bini ancu anak reng bini nama reng laki reng bini asa-asa laki nabi bini tore curcur kula tanya ke sampean mulai apolong ben bini na Pak be tawak rasa nanya sako tangga bini na dah sama sekali iki nek kutu asa-asa sangat lain sepak to mun ka kota nga tak seneng mun kay sen karo Pak Allahumma sholli ala Muhammad Bu kula tanya sampean jujur iki sampian mulai apolong ben lagi nabek tak tahu rasanya sa seleber lagi na wow benar pekol nih makanya gue sampean wajib pabanyaknya porah pabanyak maaf pabanyak ridho dek kau reng bi si penting tak salah pager ternyata coba nikah Bu si taklim preng bini benta salah nani gelo lebur arasanan lebur afitnan abek coba ki orang bede bareng tade ya Allah orang ngandung karo si kaca caro lah ngandung lakin beni Malaysia iku
Ya Allah, ini kan ngandung bener orang siapa pak? Cering mi ngandung si mangkata Malaysia mereka lu pangandung. Pak ini kan ngandung bener orang toh. Allah salli ala Muhammad. Maka tolong ternyata sami murja sebutin kaulah amul jadi turun nanti maka gue bersamaan pabanyak ridho pabanyak maaf pabanyak ngapura dek kau rengbi amin Allahumma pada teritan sami murja masya Allah tore ngai makan muntah sepura gula ajunan yang rengbi ini melarat cilen ridho pak melarat sepurana Allah thank you nungi karena yang bini kita orang bini kayak masa pakun si yang tos ridho na orang laki mi senika reng bini kapan lah laki nomor setau laki pak reng tua dua nomor dua ampun iki bagi reng bini selama ki paraben selama ki tandi laki kayak itu si nomor setong reng tua dua kayak kapan reng bini nikah laki ngale nomor tong nikah ngale ka laki apa embu nomor dua ilmu laki lain tertanding laki maki alaki ya maki abini ya maki abini dua maki abini berapa pakun reng tua nomor set maka tak langkong maka langkong mun Allahumma sholli ala Muhammad mun reng tua arempek cong engkau tero kalampi celeng nak keng tero imelaki be engkau cong dan embu amat langsung aja jawab siap bu jangan laku malah siap nah ini lo ini kamu udah laki tapi mau naik bini dia mak bing jangan bu andi laki bing hello apa bu napa bu kok cek teron kodung sesok latna intro melaki ben dari masih suara yang sepi saya kadang bini sebagus bu yang makin geluh gue lagi aram ke laki nah nih mau naik bini keng mun amat yang laki ternyata embu aram ke cong engkau terok kalam piceleng yang setro melaki telu geluh ya bu engkau ki aram ke kanik bini ada tak bener pak ada minta contoh saya pak lagi minta contoh anak ring tua nomor tuh alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad tanteritan sebutan kaulah amul jagi ini kak yang kedudukan epon tah mangkan gue bersamaan pabanyak di bawah pabanyak maaf pabanyaknya pora deh kau rengbi ini kasih nomor dua Allahumma sholli ala Muhammad saya nomor telok mat saya nomor telok montro senengah tero cembereh tero tenang orang nikah teretan antakuna auladuhu abroro anaan kusba kus anaan esai amin Allahumma insyaallah teretan sami mulja sebutan gaula mulja kita hormati sami batasan Allahumma sholli ala Muhammad para deretan sami mulya isi nomor telok tenang jember pokok seneng antakuna auladuhu abrara anaan kusba masya Allah ini kata nih anak pak angkat tak langkong anak gitu minang karing paparing si sangat mulia dari Allah iki bagi soalnya lain ben Roma pak anak kita lain mana bitunya kento pak Roma ben sapadena benih di gula sampean Roma seberi combor sampean karo benih di sampean pak masak benih di sampean mun andi mobil benih di sampean andi emas benih di sampean sape na tanana benih di sampean aja jawab kadang kedi ke cek gula saya nyari ke Malaysia gula saya ke bayi gula saya majer ke tokang leres pak leres sampean saya majer keng tak langkong sampean mun mate tak kira pendemi Roma pak bener talon tahu lagi talon kayak kiko furen pak lagi alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad mikro roman tretan semua orang mikro roman sampean mun mate ada mun bini naki keratu ya pacarapan yore iki
Allah ikan tebi laki si anyar pak sampean lebih di lamber saya Allah laki si anyar pak kacamata anak cila di teras kepada ke timur sampean ke telai dalam bersengocak sama si pengaruh itu aduh tang bini ikan tang Roma ikan teba ikan teba iki bini ikan te Roma ikan te emas ikan te mobil ikan te tanah ikan te sape ikan te iki ya Allah mun bu mati kada bu nih mun sampean mati kada lagi nabi ni orang yang lebih nih lah kalong roh yang kuy teh Allah iki tapi kan teh pak kenapa sih digula sampean kenapa sih kan digula panjenengan waladun solihun yad'ulah anak si soleh si aduaki dia karing sepo kadin to digula junan pak muni kata dengan len anon iki alhamdulillah nah, Allahumma sholli ala Muhammad apa nyaman berman Rashid apaan sama Misra ya teh Muhammad Abdul Rashid bin Misra tadi nih sepun ki lanceng lagi beda Muhammad Abdul Rashid bin Misra ki lanceng kita ini Muhammad Abdul Rashid bin Misra mari abini Muhammad Abdul Rashid bin Misra kulaku andi anak Muhammad Abdul Rashid bin Misra kulaku Misra mate Muhammad Abdul Rashid bin Misra Muhammad Abdul Rashid mate Muhammad Abdul Rashid bin Misra tahu bade pak nikah anak pak Nuruddin bin Bakri iki lamba abaki bade Nuruddin bin Bakri tinggal saja Nuruddin bin Bakri kulaku Nuruddin mate Nuruddin bin Bakri tahu bapak menana nih alhamdulillah ni'amul ilahi alal ibadi kasiratun wa ajalluha hidayatul auladi nikmat Allah seibaki dak kabulan ni kabany dari banyak telah tak kelar mitong bagi luar biasa nikmat Allah tapi wa ajalluha hidayatul auladi paling agungah ring paparing nikmat Allah sebeki deten kulajulan hidayatul auladi paneka mapekus nak poto amin Allahumma insyaallah ni kata detan mula di anak pekus detan mula di anak teroca masyaallah nikmat pak amin Allahumma banyak orang masuk ke kubur ni bertusah macam tusah kene tusah raja pak isik sabi malaikat isik sabi Allah ilmu kubur uning-uning isapora sareng Allah uning-uning oleh yang kak derajat setengki kasambu pak min aina ikak dimabti oleh kento ya Allah Abdin tahu nih ngalakuni amal macam kento kak dintu beni amal abdina dan kula taan di amal macam kento mi beda amal raja macam kento ika imabtina si andi si oleh nah apa lakar beni dinba jadi pun malaikat dibun Allah beni dinba bantandi tapi jadi ya bistighfari walajika panyaporan anan kaki saudi dalam dunia ruh amin Allahumma nikah anak cerita taritan sami mulja sebutin kaula mulja gitu rahmati tong setengah masya Allah kadin toh makanya gue sampean anak latinin kan satu aja perteruan di anak fokus kan pak satu aja teruan di anak soleh soli hastoas hobung seteruan di anak coba satu aja teruan di anak rok terok ya alhamdulillah jaramat Muhammad Abdul Rashid pertama kali jauhi kakanan haram jauhi kakanan subhat pertama kali modal utama kento munteruan dia lahir anak soleh jauhin kakanan haram jauhi kakanan subhat mi sepanika kakanan kento setengah modal mi sepanika dere daging manih nyumber dari kakak mun kakanan halal otomatis manih dere daging nyumber dari barang halal araja harapan anak kangkui lahir anak-anak solehin was solehat Allahumma keng sepora teritan mula kakanan haram kakanan subhat sulit pak misal dere daging manih ampun nyumber dari barang haram pak sulit kayak itu makan hindari jauh
sholli ala Muhammad. Mangkan kiai pun ulama debu tak langkung iroma kudu bersampean cek sampai berdepar karena telok Pak. Panapaan si telok tak langkung iroma cek sampai ke berdising kanan haram. Mun berde-berde haram cek sebab ke depor, cek sebab ke Roma takut masuk ke sopluk. Mun masuk ke sopluk langsung nyerang Pak, cek serang dere teging maneh. Iki bagi tolong cek sebab iroma, cek sebab depor, tolong. Seporan mas tong cek sampai berdengarkan haram, cek sampai berde-berde haram. Iroma gak dinto. Pas nomor 2 tak langkung iroma kan cek sampai berde-berde cek sampai beda orang se lebur mabuk bentak langkung cek sampai beda pereng mabuk iroma gak dinto. Na'udzubil anapa ceritaan semalam mak kita ngakan pereng mabuk mak kita ngin tapi beda pereng mabuk narkotika ben sepadina mun itu mu polisi mak kita ngakan kun yokom Pak. Iki selain Allah selain hukum Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nih pas nomor 3 tak langkung ilmu Roma itu sing cek sampai beda orang tak bejeng Pak. Usaha ki Pak, usaha ki Pak. Cek sampai beda orang saya tak apa. Satu aja telok penyakit itu luar biasa gak dinto. Cek sampai beda orang tak apa jeng Pak. Ilmu Roma gak dinto. Saya kedekik, jangan segala. Tumbuhlah, lahirlah baiti jannati tang Roma pada ben suar. Amin Allahumma. Anak yang itu orang saya jauhi ke kanan haram, jauhi ke kanan sub. Mari kita punya cara namat punya dari majaran ya ting teh dua ben bini je kalau pae paling sekoni bismillahirrahmanirrahim mun bisa ngalaudu gelu makanya bini kita si bagus bah langsung oke Bu mun ajak selaki ayo aja mun selaki ngajak ayo tedung yuk bah ngalaudu gelu dan si bini so ngalaudu kuat je kacang dari bini ini teritan iki bagi si laki ngajak yuk tedung yuk bobo ngalah udu gelu ngalah udu ku si laki Pak mari ngalah udu ngocak marilah ngalah udu mayu pejeng gelu 2 rakaat apa jengungku 2 rakaat mari apa jeng ngocak boleh ayulah mari pejeng ngaca Quran gelu si laki ungkeun sekoni belis ungkeun sekoni dibudin bang ngocak si laki ibrin panjang kok rebiban nih bagus Bu mun seni kanun amin Allahumma Masya Allah tegaklah tak baca Quran tegaklah tak sholat mun bisa ngalah wudu tegaklah tak bisa wudu cek ngapain paling sekoni bismillahi Allahumma jannibna wa jannibis syaitana ma razaqtana innaka ala kulli syai'in qadir lanceng dimin papandeun bismillahirrahmanirrahim cukup lanceng kelu papandeun bismillah cukup mun nikah mat cek lepai bismillah cek lepai ini anapa mun nikah tak ibaca maka ibekal yampungin se kila yampungin setan hasil anak pendelungan se na'udzubil lah Allahumma sholli ala Muhammad teretan sampai itu di antarana boleh punya cara pebanyak persoalan sing lebih ngandung mat pebanyak persoalan tolong cek sampai war keluar jauh anapa cek pondeng sepolah mbak takok cek tekerjet iki takok tekerjet napa takok ning nokol napa singa lebih perapan ngandung cek dolim singa cek sampai nokolan hewan singa cek sampai tekerjet maku tu nokol cek pondeng sepo cek tekerjet kita debu neng sepo tepak sesuai kau hukum gitu ternyata ingin lebih panokol ampon sehingga oleh proses kangku bagus anak gak dito lasari itu Masya Allah hamil pebanyak persoalan sampun lahir ada nih kopeng sekangan komati kopeng sekajen mau saki inna anzalnahu fi lailatul qadr mari panika cetakin matu asli mari matu asli cetakin kurma kalau bencara imam adimin nah siapa apa sih orang-orang bagus orang-orang soleh Masya Allah paling akidah potrakan mereka dinto teretan pas paringin nyamah sira nyamah nyunjukan ke ulama nyunjukan ke kiai male asampung teretan mari nyamah gitu oleh petong are oleh 11 are mun andi tuli ke kae pakai kana mun laki bejin 2 ke kana mun bini bejin setong ke kana napa bi beni aja Mbak jage ka aja bi mun andi setong beji bejin laki di andin bi setong bejer gelu setong Pak setong utang gelu laku
tanam mun yang tosaki sampai adi dua kok delok mati setong apa bejer kada setong otang setong teh gini ki tak mabere punten agama tak mabere mun andi bejer tandi otang gelu sedika alhamdulillah lah sampai terus anak gento tiba-tiba pengaji Al-Qur'an pas sekolah madrasah ketiaki pak pasrah aki sampean mun mengaji Al-Qur'an tak bisa ki ka kiai na tak bisa ki pasrah ki anak kading to alepas kewajiban panjenengan anak benih kiai sewajib morok benih ustad panjenengan keng panjenengan andi wakil pasera kiai panjenengan andi wakil ustad kor gelem masraki lepas keluar kewajiban sampean ngale ka ustad ngale ka kiai saya pasrahin kayak itu pak keng muntai pasraki pakun kewajiban sampean nih pak alhamdulillah bukan mana punya anak-anak norok buntet itu orang tua kan ini kata bagus retan pasraki pak anak ilmu kayak itu si paling seterusnya retan mun anak ngaji anak sekolah palebur numpeng pategas mun beda sombong aja bernabar retan ini aja bernabar barang kedua saya siap seni gelo andi bodoh apa aja jual majer sampean tak majer tak milo wah iki sampean tak majer tak milo ngapu ke malaikat laku matur kento anak jen gula malaikat kento kompoi jawab di malaikat iyalah karena anak kaki ben kompoi kan kaki tak norok majer semajer yang ketapang ring jeringi wah iku apa tak milo sampean alhamdulillah pelebur majer ini kan lengkap benih karo anak sisi di gulu sampean sedekah jariyah sedekah amal jari sampean nyumbang ke madrasah saja karena sampean jarian sampean masuk di kamar ngambek guluban ajunan ku laku alam akhirat mun loma ancor mobil ancor ada lampat cerita Allahumma sholli ala Muhammad maka lengkap ben sedekah sampean jarian sampean nyumbang malaikat doa Allahumma timumtiqan khalafan genteen gitu ya Allah lambe dek agama najun mun sampean nyumbang mun tak nyumbang malaikat dikajar sampean doa ki Allahumma timumsikan talapan cerai gitu ya Allah cerai gitu ya Allah dan malah Allahumma sholli ala Muhammad makan bi Rasulullah itu bagi istanzilur rizqa bis sadaqah ngamri atau orang berkapi umat dek rezeki lebat sedekah baen mun rezeki na macet demun sedekah rezeki ini ka berikah kanan mulolo pak beres rezeki ke anak rezeki bini laki rezeki ilmu rezeki mun andi anak akal sebel pak sedekah anak sekolah tak ning apa aku tuh bintang kelas bintang pelajar alomba tak ngening apa tuh ning karo ngakan keropok tuh mun ngakan keropok ning nyaman sebel sedekah pak sedekah peringaki tuh kayak tuh kayak tuh ustad sedekah anakku lagi kayak sebel ustad seni kenon andi bini Jeremy sedekah pak sedekah aja rotorot apa rian deh kerja apa wadeng ke bini nampan sempen mar sama kayak tuh ustad sedekah nani bini kengkek Jeremy ndak boleh lanjut alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad tretan bodoh setong orang nelpon ke kiai pak masyaallah ini hari Selasa nelpon assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah artinya kiai saya pak ten gula panjenengan kiai anu iki pak gula berapa pak anu kiai ten gula nyab obeng dek nomor rekening panjenengan kiai oh iki pak kanggo pembangunan masjid panjenengan iki oh iki pak mari sabuk pak punten kayak tak laku di malam ngarah kiai oh iki pak kayak nyona tuh anak kiai Selasa nih pak nyon tuh anak kiai kenapa pak dan gue laku operasi kiai operasi pak operasi nih pak operasi kayak tuh kiai nyon tuh anak kiai pun positif kiai pun dokter untuk operasian ki pak menteri sukses iki kelaku na ya repuno kol 10 nilpon boleh teratan assalamualaikum waalaikumsalam dan gue lagi eki pak si beri kan eki mari sabuk pesen pak punten mun tak laku di malam ngeragi pak dan kayak mak karo laku di malam mulon pas nangis teratan nangis alhamdulillah kiai alhamdulillah napa pak mi nangis pak alhamdulillah kiai napa burung abdi nasi operasi kiai mi burung pak ki burung merecek be dokter sombong penyakit ampun kiai Masya Allah pesena kita sabak kan nomor rekening penyakit lah yang tak ya Allah Ta'ala ternyata
luar biasa nih Pak. Maka cik Rasulullah dau mardokum bi sedekah anam beuna beun kapi umat dek ka penyakit beun kapi lebar sedekah. Amin Allahumma. Sampean nyumpeng ke madrasah, nyumpeng ke lembaga, semua beri impian nyumpeng ni ke lembaga berarti sampean otomatis double ben jerieuna ben sumpengna ben sedekah. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Tretan sebutin kaulah mujahid terus anak muntro jadi anak sesae terus dibagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Anak muntro jadi anak sesae sesa terus tolong cek cukup bagi ngaji mulolo anak gitu, cek cukup bagi sekolah mulolo anak gitu, tapi kudu sampean jaga pasera beureung anak kan itu pasera beureung nih Pak. Insyaallah beureung itu sangat menentukan Pak iki Masya Allah sabora Pak. Banyak orang bagus sebab beureung kan, banyak orang coba sebab beureung. Anil mar'ila tas'al wasal angkori inihi mun bedenak kanak bagus tau tanya ki siapa bapan siapa pun tau sa mun bedenak kanak coba tau tanya ki siapa bapan siapa pun tau sa cukup sal angkori inihi tanya ki siapa kancana. Allahumma sholli ala Muhammad. Sepora Pak sepora sampian orang tani iki sampian orang tani keng anan sampian abeureng ben orang saya Pak. Sampean orang tani keng putra sampean abeureng ben orang bagus tapi tak langkung sepura mak mulai sampean orang tani make anan kiai Pak tapi abeureng ben orang rosak abeureng ben orang mabuk teler Pak mi teler beureung ngalebihan ben interan iki bagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini tak langkung Pak nih Bu nih beureung teman si paling setia nih Habi tadi beureung teman si paling setia sampean mun andi beureung tatangke ya cek kawisi tak gelem le mayun ora dem kawisi ha beres katia iku beteng wisi jijong iku tadi tapi mun nikah Pak ya cek kawisi noro kan noro depak kawisi kong ningkong ita sui duduk aja rudut sajam dah kata sama badan ada ini makan jaga nih kak kalau sampai ajak pasrah ke anak kalau sampai kutu curiga ke anak assalamatu bituha mah keselamatan bedi kecurigaan kudu ben ajunan lebih-lebih anak bini iki lebih-lebih anak bini mun anak bini lah gelekeun ka TV beda pare mun lengang jangan beda pare ini beda penyakit apa Pak iki kata kenapa gitu itu hilang-hilang mun bisa larang total anak keng melarat Pak soalnya makin leseman lawa somat iki Masya Allah dari masyarakat awasin saos jaga bisa anak itu tak neku habis 10 bulan Pak sabel TGP raja sorak sapar molot mulai rasol mandiwal mandi lahir recep reba ikai mah pesantren 10 bulan tak neku habis bisa mi sebenarnya beda pengasuh beda kiai beda ustad beda keamanan beda pengurus iki pagi mulai kecompok 2 bulan pelengan yang tua pelengan iki jaringan tidak tak nemu kenangan Pak iki Allah maka juga lambek pancingan ki dengo dana subung hapi kan subung kenapa sih terjadi lambek kita ada hapi mun ekape anak-anak laki bede kemper bede putun deng binin rami pengereman aduh lasir-lasiran lagi semangkin beni karo kemper deng bini melolo tapi laki bini abengkang idil hapi beni karo abengkang bener julunet ipada remak anak kaula ajunan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata sebutin kaulah amul jaki itu maka jaga awasin anak tadi itu sotoja kaulah ajunan pada tero andi anak solihin solihat alhamdulillah pas nomor terakhir mat nomor terbu dimudi budi engki kento anak kento doa aki ka Guste Allah kula anjunan andi senjata napa senjata na doa kenapa saos Pak cak madura kasokana sampean tak tahu cak Arab cak madura Pak Pak ana apa doa
anjenengan jak mudawan Pak lu jak kula ring tani kiai kula ring putu tade putu tetan mun doa ki anak sangat mustajab Pak doaul walid li waladih ya doain nabiyyi li ummati doa ring sepo dek anak pada bentuk anak nabi dek umat Pak sampean budu sampean ring tani make tani sepenting sampean kur gelem ngemis ka Allah manti Bu manti luar biasa iki tigal cak madura angkat tanah ya Allah anak abdina lema ya Allah abdina buduh maca Quran banyak salah ya Allah keng abdina anak selema cek terona apala Quran ya Allah cek terona ahli Quran ya Allah cek terona jadi ahli la ilaha illallah saya jadi celepaati ben mata na masyarakat juga mata abdina ben masyarakat selain sampai jadi ahli suargana ajunan barokana al-fatihah baca fatihah amin Allahumma amin mun bis ben waktu malah ben waktu telu kali mari waladhdallin kadzalikal fatihah baca boleh waladhdallin mari summa kadzalikal fatihah baca telu kali fatihah ben waktu Pak mun bisa tangis haki Pak tangis haki amin Allahumma perlu tangis mun tak bisa nangis ngis menangis ngis menangis aging-ging pakai tak nangis aging mana ngis mana ya Allah ya Allah ya Allah tinggi ke tak berjawab tak apa abeku fa illam tabeku patabaku nangis sabun tapi mun tak bisa nangis ngis menangis anak penting nangis nih Pak bisa matiin apoi neraka Pak amin Allahumma sampean nangis nyap-nyap sacap-capan aing matana sampean keng kena takut Allah bisa matiin aing apoi neraka ternyata alhamdulillah tangisan Masya Allah ini cek parlona doa anak panjenengan ini kapu ampu kau ajunan ternyata terus tormator Allah ajanji Allah ini tak beda janji bi Allah pokoknya doa Allah senyampetin nadem uduni istajib lakum ambar doa ke sengko engko senyampetin nadem Allah kurang gelem doa engko Allah senyampetin Allah tak beda janji ternyata pasti terima sareng Allah amin Allahumma hadirin sebacan kaulah amul jaki terbacan kaulah hormati ampun gak dinto ampun banyak abid ampun Pak para setengah jam sejam lebih banyak setengah jam ampun iki mantiran banyak manfaat barokana Pak mun bener kento murni Bapak dengan Allah mun salah murni dari buduna ati kaula tibi ben kotor ati ten kula tibi sekat itu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.